krenuo je kao studentski pokret borbe za mir i demokratiju na Balkanu i u Srbiji i u međuvremenu izrastao jedan od najvećih velikih evropskih festivala. Nekoliko puta proglašen za najbolji veliki evropski festival. Tad osnivači Dušan Kovačević, kad je postavljao viziju, vratno ni u najvećim snovima nije mogao da vidi dokle će ovo da dogura. Prosto je u skladu sa onom prvim sloganom Serbia Ready for the Future bio izlaz iz one izolacije, onog mraka 90-ih i bukvalno vratio svet nazad na Balkan i u Srbiju. Ta borba za slobodu i demokratiju koja je bila na početku, naravno još uvek traje i mi smo vremenom shvatili da sad fokus prelazi na te priče unutrašnjeg rasta i razvoja, jer moramo da pomognemo pojedincu da iskorači iz nekih mindset blokada ka nekim boljim načinima razmišljanja i to je negde prostor koji vidimo, zato smo napravili platformu Conscious Revolution. Imamo sve što nam treba na Balkanu, imamo savršenu prirodu, kulturno nasleđe, divne ljude, gastronomiju, sve, samo nam je potreban malo mindset shift ka konstruktivnim stvarima. Pored toga povezao brojne mlade ljude na Balkanu, misija povezivanja i pomirenja Balkanu je nešto što je utkano od početka, nešto smo jako ponosni i nastavlja dalje da se širi sad već u preko 12 zemalja, preko 20-25 događaja godišnje. Postao i globalni igrač, kako bi rekao, u ovom sektoru i jedan od najboljih primjera kreativnih industrija Balkana koji mogu da budu globalno konkurentne i uticajne. Tema za sledeće godine je ponovo vraćamo u fokus State of Exit, koji je koncept koji je početkom 2000. godine izbačen kao jedna posebna država izlaza gde su svi dobrodošli, bez obzira na svoje poreklo, bez obzira na orijentaciju, gde su faktički sve podele među ljudima veštački izmišljene i Exit tvrđava, odnosno Exit država i State of Mind nastavlja to da radi i dalje i sledeće godine možemo očekivati vratno jedno od najboljih izdanja. Pored muzičkog programa koji se tek priprema, biće i drugih noviteta, biće i velikih spektakala scenskih koje radimo u okviru jedne velike panevropske saradnje, nešto sasvim novo, do sad neviđeno. Balkan World Music je jedna od tih mogućih izvoznih proizvoda. Uvijek govorimo kao Buena Vista Social Club, što je napravio za kubansku muziku, mi želimo da napravimo za balkansku muziku, koja je inače u tom segmentu jako poštovana širom sveta, ali i naravno i druge oblasti, film, dizajn, gaming, arhitektura. Možda jedan od najboljih primjera pobede kreativnog sektora, jer u okviru organizacije festivala mi faktički koristimo svih 12 disciplina, od arhitekture, scenografije, pa advertisinga, muzike naravno, i mislimo da bi to trebalo da bude u centru neke razvojne politike Balkana, koja pored razvoja ekonomije i kulture daje kvalitet životu, živjeti na Balkanu, razvija kulturni turizam, čuva kulturno nasleđe i čuva mlade talente, sprečava brain drain da ostanu ovdje da rade na konkurentnim svetskim poslovima. Što se tiče Get Excited u Strumici, Strumica je ušla u porodicu, Exitovu porodicu Exitih događaja koji su po Balkanu i Evropi i neki u Aziji. I mi smo u principu jako zadovoljni. Makedonska publika je s Exitom od samog početka jako brojna na festivalu. To su veliki karavani kada krenu iz Skoplja i ka Novom Sadu i ostalih gradova. Drago nam je da imamo i naše prisustvo u Makedoniji, već evo 3 godine, to lepo funkcioniše, razvija se u maksimalnim kapacitetima turističkog kapaciteta koji Strumica posjeduje. Naša publika lepo reaguje, ima prilike osim u julu u Novom Sadu da je u septembru osjeti deo magije tu i s obzirom da Strumica ima dobru poziciju u blizine Grčkoj i Bugarskoj, mislim da ima potencijal da se razvije i dalje, da se još bolje pozicionira, naravno u saradnji sa gradom i svima koji su uključeni u organizaciju.